ejo hagaragaye igitero cya drone aho izi nyeshyamba zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zaregaga ko ari leta ya Kinshasa yagerageje kwica abayobozi bayo barimo Colonel Nanga, Bisimwa Bertrand ndetse na General Makenga, ariko kikaza guhitana uwari umukozi w'umuryango w'abibumbye UNICEF. Abaturage bacu mu minsi ishize habaye igikorwa cy'ubugome aho leta ya Kongo barashe bashaka kunyica, ariko amasasu yabo agafata undi muntu utari njye. Ibi ni ibintu tubabajwe nabyo cyane, kandi twihanganisha byimazeyo umuryango w'uwo hasize ubuzima. Ndashaka kubwira leta ya Kongo yakoze iki gikorwa ko nta hantu na hamwe bazihisha, tuzabashakisha aho bari hose kandi bazabiryozwa isasu ku isasu, inkota ku nkota. Nta muntu n'umwe uzemererwa guhungabanya umutekano w'abaturage bacu ndetse natwe ubwacu. Ku baturage bose ndagira ngo mbabwire ibi, ntimugire ubwoba, ingabo n'inzego z'umutekano zirahari kandi zirakomeye. Ibyabaye ntibizaduca intege, ahubwo bizadutera imbaraga zo gukomeza kurinda igihugu cyacu. Amahoro n'umutekano by'abaturage nibyo dushyira imbere. Turabasezeranya ko ukuri ku byabaye kuzasohoka kandi abagizi ba nabi bagahanwa byimazeyo. Mukomeze imirimo yanyu mutekanye, igihugu kirarinzwe. DRC ifite ikibazo gikomeye, leta irapfuye, ubutegetsi burakora nabi, abaturage barakubitwa kandi nta butabera bufatika. Tshisekedi nta mategeko yubahiriza, ashishikariza abantu batandukanye kandi akoresha urwango n'ubwoko mu gucira abaturage urubanza. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwarangiritse, ingabo, polisi n'ubuyobozi byarashwanywe. M23 irwanya ubutegetsi kugira ngo hubake ubutabera n'iterambere ry'igihugu. M23 igamije guhuriza hamwe amoko yose muri DRC cyangwa se muri Kongo kugira ngo habeho ubutabera. Abantu benshi bavuye mu gihugu kubera guhangayikishwa n'urugomo. Abaturage bakeneye kwigishwa no gukoresha ingufu, ari uburyo bwa Tshisekedi bwo gukumira ubwisanzure. M23 igamije gusubiza igihugu ku murongo, hubakwe leta ikora neza kandi itagira uruhande na rumwe ibangamiyeho. DRC nta ngabo, nta polisi, nta butabera kandi ubuyobozi bwuzuye ruswa. Kuba leta idakora neza bituma ubucuruzi n'iterambere bitera imbere gake, kandi abantu benshi bahunga. Hari ibigo bya MONUSCO bimaze imyaka 30 muri Kongo, ariko intambwe yabyo ntabwo igaragara pe. M23 irwanya Tshisekedi kubera ko bashaka guhangana n'amoko, agashyira abantu mu miryango no mu butegetsi bwo hafi yabo bakunda. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo itera ubuzima bw'abantu benshi guhungabana, abantu benshi barapfa, impunzi zirahungira mu bindi bihugu. M23 irashaka gukemura ikibazo mu buryo bw'umwuga, harimo kubaka ingabo, polisi n'ubutabera, kubaka igisirikare gikomeye. Gusa hari n'ibihano byashyizweho M23 na Amerika. Bwana Nanga avuga ko M23 igendera ku mategeko y'imbere mu gisirikare n'imyitwarire myiza. M23 itegeka amahoro mu bice yigaruriye kandi ikurikirana impunzi n'abaturage. Kuba Tshisekedi afatanya n'abanyamahanga bigamije kumurinda, ariko Amerika n'abanyamahanga bashyigikira leta ya Kinshasa kugira ngo ibone ibyo bashaka. M23 ivuga ko Tshisekedi atagomba gutanga umutungo w'igihugu nta burenganzira. Umuryango mpuzamahanga ugomba gusuzuma ibikorwa byabo kandi uteza imbere iterambere. Ngo nyinshi muri Kivu zica akazi keza kuko zituma abantu bamara igihe kinini bategereje inkunga aho gukora bakora ubwabo. M23 ishyigikira abo banyekongo ubwabo bakora cyane, bagashora mu bucuruzi, amahugurwa n'iterambere ry'igihugu.
ubucuruzi n'iterambere bisaba abanyekongo kubaka amasosiyete, amashanyarazi, imihanda, uburezi, ubuvuzi. Abakire baragiye ariko M23 yizeye ko bazagaruka. Abakire baragiye ariko M23 yizera ko bazagaruka. Intego n'icyubahiro, amahoro, umutekano, ibiribwa, amazi. Intego ni icyubahiro, amahoro, umutekano, ibiribwa, amazi, uburezi n'amacumbi. M23 igamije guhuriza hamwe abanyekongo bose, gutegura imishinga mu nzego zose no gukora impinduka zifatika. Bwana Nanga aravuga uko ahazaza hizewe, impinduka ziraje kandi zaratangiye. Niba rero wari ukurikiye iki kiganiro, iyi ni summary cyangwa se ni trailer y'iki kiganiro cyose, ukaba iki kiganiro cyose kizasohoka ku munsi wo kuwa gatandatu mu gitondo. Iyi ngiyi ni trailer cyangwa se ni incamake aho ikiganiro cyose twagiranye na Colonel Nanga kizasohoka kuwa gatandatu mu masaha y'igicamunsi. Ntukabure cyangwa ngo ukererwe. Ikintu usabwa no gukora subscribe ugakanda all notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Reka mbashyireho Scovia avuga uko byari byifashe iri joro hariya muri Kongo. Ngewe tuzahura ubutaha. Hasta la vista. Ikiganiro kiri muri studio, reka tugitegereze. Kanda subscribe kandi all notification kugira ngo iki kiganiro uzakirebe mu bambere. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Mukore subscribe twuzuze aba subscribers 50,000. Ciao ciao. Tubahe ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe. Ndi Scovia. Yego, muri aka kanya tuje kubabwira amakuru agezweho cyangwa breaking news mu mujyi wa Goma, ni mu burasirazuba bwa Kongo. Ni igice kigenzurwa n'umutwe witwaje intwaro cyangwa inyeshyamba M23 AFC. Ejo hagaragaye igitero cya drone aho izi nyeshyamba zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zaregaga ko ari leta ya Kinshasa yagerageje kwica abayobozi bayo barimo Colonel Nanga, Bisimwa Bertrand ndetse na General Makenga, ariko kikaza guhitana uwari umukozi w'umuryango w'abibumbye UNICEF. Uyu mudamu w'umufaransa akaza akaba ari wasize ubuzima, ndetse n'abari abakozi be bavuga ko bari abakozi bo muri uru rugo ariko bo kabari abakongomani. Isi, abantu, ibihugu bikomeye ndetse n'abategetsi bakomeye ku isi barafite icyo bavuga nubwo bakomeje gutsinda uwakoresheje drone yahitanye ubuzima bw'uyu mugore. Abaturage batari bake mu mujyi wa Goma rero bazindutse bigaragambya biciye mu cyo bise civil society cyangwa imiryango itegamiye kuri leta cyangwa itari ya leta. Byinshi rero byavuzwe hirya no hino, abantu mu binyamakuru birakomeza kugaruka, ariko abaturage muri Goma babigenza batya. Ndebye aya mashusho, mugenzi wacu Eurade ari Goma. Eurade, waramutse? Yiriwe neza. Eurade, duha ishusho muri makeya, ariko mbere y'uko ngira ngo cyetse niba ninjye kureba amashusho, ubwinshi bw'abaturage bagaragaye muri uyu mujyi wa Goma ubwo bamaganaga kwirukanwa kwa M23 muri Uvira, bashobora kuri iyi nshuro atari ko bangana. Yego, ntabwo bibeshye, ntabwo bari benshi ugereranyije na babandi, kuko uyu munsi haje abaturage, ariko nabo ntabwo ushaka kuba abantu bakeya. Wenda hari dufashe tugakora comparison n'abari baje cyagiye, tukavuga yuko ngubu hari umubare muto ushobora kuba wagabanyutseho, ariko nanone abaje uyu munsi ntabwo bari bakeya kuko bari abaturage benshi. Icyakora itandukanyirizo nuko bagiye baza nyuma uko amasaha agenda agakura, kuko tugeze kuri Monisco, umurongo uturutse kuri Monisco ukagera ruguru aho bita ku Gicugutu, aho hose bari abaturage benshi bari buzuye umuhanda, ku buryo tutavuga ko umubare w'abaturage baje uyu munsi bari bake. Uku kuza kwa civil society kwigaragambya cyangwa kugaragara muri ibi bikorwa byo kugenda mu muhanda bafite ibipapuro cyangwa ipankarati, waduha ishusho nyirizina nk'uhari? Nibyo, bari abaturage n'ubundi bitandukanye n'uko ushize twahagurikiye kuri Stade de l'Unité. Ubwo dusa nkaho twahagurikiye hariya hafi ya BDGR. Abazi umujyi wa Goma barahazi, hafi yo mu mujyi hagati mu mujyi wa Goma. Ariko noneho mu masaha ya saa moya ibona twari dufite gahunda twahawe ko iyi myigaragambyo bayita marishe, bavugaga ati ni marishe cyangwa se ni urugendo rw'amahoro ko babwitaho.
yagombaga kuba itangira saa moya, ariko tuhageze mu gitondo nk'uko wabikomoje twasanze ari abantu bakeya. Abanyamakuru bagenzi banjye twari turi kumwe turavuga tuse abantu tubona bageze mu ijana, ubwo twagereranyaga n'abo twasanze kuri stade d'Orient, ariko uko amasaha akomezaga bagenda baza. Bamaze kuza rero abo muri societe civile ubundi bavuze bati tugiye gutangira urugendo rw'amahoro rugiye gutangirira ahangaha, bafite amapakari yanditseho ibintu bitandukanye, bakomeza kugenda bavuga amagambo atandukanye, tunataka amani, nuvorora pe, we need peace, dushaka amahoro. Niyo magambo bakundaga kugenda banavuga, ariko kandi ananditse amwe nk'icyo navugaga ku mapakari bari bafite. Hari n'abavugaga bati la justice pour Karine Bouisse, uyu ni wa mudamu w'umufaransa kaverutse kwicirwa mu gitero cya drone cyabaye hara mu mujyi wa Goma muri quartier ya Hindi. Ubwo rero ni amagambo y'abaturage bari mu byiciro bitandukanye, haba societe civile nk'umundi wari banateguye iki gikorwa, iyi marishe, harimo ingeri zitandukanye, abana, abagore, abakuze, abagabo ndetse n'inzego z'umutekano ku ruhande rw'ihuriro rya C23. ubona ko bari babyambariye abapolisi tubona ku bibuga by'imipira hano mu Rwanda, niko bamwe muri bari bambaye bagenda baherekeje abigaragambyaga guturuka ku rugendo, bakamanuka nko ku Kigutu, bakakomeza kuri BDG, bakagera hano kuri Monisco hafi ya Sena Hotel. Nubwo urugendo rwatangiye mu masaha 2 gutyo rushojwe mu kanya mu masaha 4 hafi saa 5. Wenda mbere yuko twumva icyo abo muri civil society bavugaga cyatumye baza kuri Monisco cyangwa bakora urugendo, nagira ngo wenda utubwire niba wagerageje gushaka kumenya kwiyegeranya kw'aba baturage, ubwinshi bwabo bakajya mu muhanda, niba n'ubundi ubwoba bwo gutinya ko drone ishobora kubarasaho bamaze kwegerana batya ntabwo bari bafite cyane rwose. Icyo ntabwo twavuga yuko icyo ngicyo kitari kirimo, kuko ugereranyije n'igihe imyigaragambyo bagombaga gutangirira n'igihe batugiriye nabo twahasanze, babonaga ko koko icyo kintu ari imwe mu mpamvu bigaragara yuko bashobora kuba batinye kuzira kugiye, kuko n'abaje umubare mwinshi waje nyuma basanga abandi batangiye. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. Waba ukeneye gukora video, gukora indirimbo, gukoresha amafoto ndetse n'ibindi, igisubizo twakizanye. Nishimwe Studio yonyine ishobora kubigufashamo. Duhamagare, tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok, ama like, aba followers ndetse n'ibindi. Ukeneye kwamamaza, twandikire nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose. The Mixer TV, make your show your future. Cyakora nabo twumvishe baturutse mu makarita atandukanye atari mu mujyi wa Goma, baturutse muri za Nyiragongo ruguru baje n'amakamyo. Hari n'abandi twabonaga baturutse kure, kuko ukabona ntabwo ari babandi ko kubona ko abasirimu bo mu mujyi mu Goma tuzwi ko bakoze ko ari abaturage b'abasirimu, ukabona n'abandi nyine baturutse mu byaro. Ubwo rero babonaga ko ari abantu mu ngeri zitandukanye atari mu mujyi wa Goma gusa, ariko iki kintu cyo kwikanga no kwigengesera kandi impamvu zabo zirumvikana, baje gake kandi barimo kugenda batinya, n'abandi bari mu ngo zabo barebera mu madirishya. Icyo cyo nacyo ni kimwe mu byagaragaye, ariko nyuma yaho hari abagiye batinyuka, none umubare uza kwiyongera, noneho ubona yuko umubare wabaye mwinshi. Wiriwe neza? Mwiriwe neza Shadani. Uyu mujyi n'ubundi usanzwe ugenzurwa n'iri huriro AFC 23. Ku ruhande rw'iri huriro, nubwo wenda ari urugendo rwateguwe na societe civile, hari bamwe mu bayobozi b'ibihuriro baba bagaragaye muri urugendo nabo bifatanyije n'abaturage. Nk'uko bisanzwe n'ubundi, keretse
abo mu nzego z'umutekano aba bandi tujya tubona kandi nabwo twavuga ko atari ba bakadere bo hejuru ni ba bayobozi b'inzego z'umutekano abapolisi aba gisirikare icyakora hari amasuri ugenda ubona nyine ajya akunda kugenda inyuma y'abo bayobozi bamwe namwe ushobora kujya mubona mu mashusho ushobora kuba wenda bashinzwe protokoli cyangwa se bashinzwe kominikasiyo muri akisi 23 ariko ba bakadere politiki